Mwanjwa umurieli gwe TV ya AGR News ndenge ngambiole andonsi asole. Niko chabere chinsa choko baletera mangana maya unatikire aiga semese ito iborali tukeligalia la senchiro gwikirano konene litangani tonyora mangana yo asenjera yo wenge. Abarwaniriri bekirogo kyobubunge ase bunge ya Bonchari niko baetiwe ne kiumbe kya IPC. Oyo kabeire omubunge bwe bunge ya Kiamba Paul Koinange gosiri bugima. Na abantu abange niko berule bene konyole chanjo yoborweire bwa corona aiga Kenya. Mangana yo asenchira yo gwikirano Marietane Dennis Zadok. Ekiumbe ekyobocholi nechimebe aiga Kenya IPC nigo kiabaetirie abarwaniriri ebekirogo kibubunge ase bunge ya Bonchari imeye county ya Kisi iligo chikuranira ekirogo ekyo bwetero bocholi buke obubura kolekane chitariki 15 mutinyo gatano umwaka oyo eyamagaga yoyo kabeire mu bunge bwe bunge ya Bonchari John Oro oyoka busiria obugima nigo abafuasi ko sababu atani be ekiama kia UDA banyole tumubasakano ekaro chikampeni chiagenderete ase NSMU no nya chikampeni chituguteire ale amane migende bunenchere moyo kurwani burwaire ebwa corona bono oroneli 13 nigo baetiwe guchukuranira ekiro gekyo ase bunge ya Bonchari. Bonchari has got a candidature of 13 candidates for the 18th day election of Bonchari by-election. Next week we shall be having a meeting with them so that we can monitor how they are going to campaign on the day of the election. Omubunge we bunge ya Kiamba Paul Koinange okule. Paul Koinange ni gasiri bugima asenye getari eyemo imeye county ya Nairobi abwa sabereka kurwanira bugima bwaye asegeka abwase yatebekanire goikabono nga Paul Koinange ni gasiri bugima wetoro borwaire bwa corona. Omubunge oyo Paul Koinange ni gacholetu no mubunge bwe bunge ya Kiamba ase wachole bone obugwa kolekanete mwaka bw'ekiri bubere nangwase 12 abo ase ababunge aao ase bunge enene bamulereire omubunge oyo nagotebanga ni galingo mubunge bwerwete gokora magenderero in his character and the way he was doing things. Honorable Koinange worked with everybody and he was friendly to every member of parliament. It did not matter which political party one belonged. And this is the kind of leadership he exemplified where we have learned quite a lot. Honorable Koinange, as my colleagues have indicated, was determined to have a public service, a police service, and a prison service that is reformed, that gives services to the ordinary wananchi as is expected. Abakenya abange nigo bagenderete kwerwa bene elikonyore chanjo yoborweire bwa corona sichisemo aao aiga Kenya bagukwana na balike mangana aba Kenya bakekurwa se county ya Nakuru nigo batebye nga nigo ekorolekananga abakoli emirimo be serikali nigo babwate upaguzi gose ogwataneka no konge abo ase barabo bagwancheru goso konyore chanjo eyo abo ase batebye nga nigo bagoika ase enyagetari enene ya Nakuru baba egeka na chilaini nigo chiri chintambe goikabono batari konyora echanjo abo ase abandu bakogenda ase chinga chabo bataranyora echanjo eyo na kubulia serikali wetera ewizara yobocheno kwenekinga obwene ngokolekana bule ase okonyole janjo ya Bakenya aiga Kenya. Kwa majina naitwa Cheni Mora, nilikuja hapa niliraukia hapa saa 12 kamili. Nikafika huko kama saa 12:30 nikapewa namba 26 lakini hakuna mpangilio. Watu wa serikali wanakuja na watu wanawaingiza ndani. Sasa wenye hatuna nguvu tumewachwa, ndio unaona kwa laini hapo tunaendelea kulalamika. Maskari wanakuja na watu yao, watu wakubwa wa serikali wanaingia, madaktari na watu yao. Kama una mwenzako hapa utapata chanjo vizuri. COVID-19 challenge ambayo tunapitia ni kwamba kuna askari ambao wanaingia na wahudumu pia ambao wanaitwa civil servants wanakuja na kundi la watu wanaingia, tunaachwa kwenye line. Hivyo basi tunaomba serikali ingekuwa vizuri kama kungekuwa mikakati ya kuhakikisha kwamba watu wanaingia kwa mpango. Watu wasikuje warukishwe kwenye line, waingizwe alafu watu wanabaki pala wanalia. Wikiragabo umwancho umulige gwe TV ya AGR
no ngoja butura magana maya asenjire gwikira runateka asemese ituburalia litukeliga lia alero oyo lengi magega yichi kamera koene kinga magana ya kuikira asenjira ya bene nigo akurukunga Edwin Mokaya inse yobotenili bwa Jeremiah Orina Ontili injana baletera magana manya ni gonkorukwa Denis Zadok na baganiri oburigeli obya amono botegeli obya imeya ijar marietane ni gonkorukwa Denis Zadok.